Bravo, evo nas danas u Lowe's, zove se, kak se zove, prodavnica ovdje, evo, možeš uzeti veš mašine. Možeš uzeti veš mašine, šporetove. Evo vidite, $600 šporet. No, veš mašina. 600, 700, 200. Evropske, evo. Ovo su šporetovi. $1000 šporet. Ovo je veš mašina. 700. Evo šporet, vidite, sa platnom, gore mikrovalno, frižider. Evo toolbox za halal. Ovaj jedan $300. Ovo drugi sa kobalu $199. Još jedan. Pošto ovaj. Možda kakvi možeš uzeti, vidiš. Evo crveni. Evo crveni toolbox. Krasmar. Gledaj ovaj koliki je. Šta ima ovih latica? Novo. Novo. Evo ovdje. Ovo je prodavnica sve za stvari što moraš za kuće. Sve što treba za kuću tu je. Od klina do krova, tako reći. Ovo je šelne nekakve. Brave. Vidite, $36 brava za vrat. $19. Evo, ima različiti. Evo malo ovdje hlata. Devault. $199, neka brusilica. Ali ovo je sve na baterije. Sve na baterije. $113 testera, staviš ovaj krasno. Ovo neka zelena.
to su cijene. $99, 139. Ovo su drugi, opet neke žute. A ovo su, ja mislim, kastofoni, radio, ja, kad radi neko. Sluša muziku, ovo je plavi nekako. Ali ovo je sve na baterije. $139. Ovo su neke crvene. Evo ovdje su vam cijele, pa gledajte. Ovaj dole, ovi listova, ovo sve za što vam treba. Cekulari, noževi, listovi. Evo ove za rezanje, ovo 45 stepeni, gledaj, $600, 699. $211, taki zeleni, plava, kobalt, 350, 600, devalt, 270, ova neka manja. Sve imate, sve ovdje imate da uzmete. Evo klempi. Kakvi god vam treba, klempe su tu. Evo čekića koliko hoćeš. $25. $27 čekić, $28, drveni $30. Evo kliješta, skalperi. Malo ovako bolje. Šraf cigari. Ovaj set kliješta nije loš, ali ne vidim cijena pošte. Ovo je sve novo. Ovo kolike su ove. Šmirglovi za rušenje drveta. $8-10. Evo gudora, ključeva. Ne.
21 dolar, 29. Setovi ključeva. Evo vidite za mene šta ima ključeva. Evo metrovo. Evo klempi. 6 dolara jedna. Ne. Ovo su za halat. Tu baksovi. Gledaj, ovo ovdje samo, ova 4. 250 dolara. Ovaj donji dio 229 ovaj dolar.